grip vakti etkisinde oktyabr aylarında grip'e karşı saydım. No bir yıl öne прививка была etkisinden. Тоже больница müracaat ettim. Участковый медсестра bana haber etti, что действительно прививка koydu deyip, teyarız bu sayıya deyip, zayrımlıyaz bu sayırım ben 29 gününe dekabrını birinci прививка aldım. Ondan sonra da utaşın ettim. Koşan kere geldim ikinci tapkır ayında. Bana 21 gün deyip ettiler. Ama 21 günden sonra ilerinde. 19 günümü varıp ikinci kat прививка ettim. Прививка aldım. Ощущение, bilmiyorum, olayım, temperatür көтерілмеді. Өзіме первоначально чувствуetsem, когда шундай состояние, бірінде побочный нәрсені сезмедім. Прививка сыралымнан енді процедура өткерділер, температура өлшеу, қандай кислород көлемін тексеру, давление өлшеу, олар барысында ішләділер.